imibabaro yabirangirije igorigota, ubukene no gusuzugurwa byarangiriye ku musaraba. Amaganya n'imibabaro yabirangirije igorigota, ubukene no gusuzugurwa byose byarangiriye ku musaraba. ubukene no gusuzugurwa byarangiriye ku musaraba. amaganya n'imibabaro yabirangirije igorigota, ubukene no gusuzugurwa byose byarangiriye ku musaraba. Reka tubaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu mugoroba ndawushimiye Imana iduhaye akaryo keza ko kubana namwe. Abari kubadukurikirana Imana ibahezagire. Uyu mugoroba ni uw'ikiganiro inkomezi z'amasengesho. Twifuje gusengera hamwe uyu mugoroba ku bari kure n'abari hafi, abakunzi b'ikiganiro inkomezi z'amasengesho. Hari haheze akanya cyangwa iminsi tutari ko tuganira bivanye n'ibikorwa bitandukanye tuba dufise, ariko uyu mugoroba nifuje kubaganiriza, kandi ndizera ntakekeranya ko uyu mugoroba ugiye kutubera umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha. Reka rero tumaze akanya twumva indirimbo zidasanzwe, indirimbo z'umugisha. Tubahaye ikaze rero kudukurikirana mu ndirimbo no mu ijambo ry'Imana. Reka ntangure ndagusengera kuko twiriwe ahatandukanye, nawe wiriwe ahatandukanye, wahuye n'ibitandukanye, ariko uyu mugoroba reka nkwifurize umugisha w'Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, reka ubane natwe kandi utugire neza. Kuri mwene data ari kudukurikirana, reka umugire neza, umuhe umugisha, kandi ikiganza cyawe cyiza kibe kuri twe. Iri jambo ngiye gusoma reka rifashe umutima wanje n'undi wese agiye kuryumva, ribe ijambo ry'imbaraga, ribe ijambo ry'umugisha, ribe ijambo ry'ubutabazi, ribe ijambo ribasha guhindura ubugingo bw'umuntu n'ubwa mwene data wese ariko aradukurikirana. Reka uwari yihebye ayongerwe inkomezi kandi agirirwe neza. Reka ngushimire kuri data wa twese, kandi uri Imana ishobora byose, ngiye kubana natwe mu izina rya Kristo Yesu, amen.
murakoze kudukurikirana no kubana natwe kuri Facebook Senga TV no kuri YouTube ni kuri Senga TV nyene. Reka mbifuriza umugisha w'Imana. Niwamara gukurikirana ugire partage, gure s'abone kugira abantu bose bashikirwe n'ubutumwa bwiza kandi uzobukoreye Imana nawe. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza kandi Imana ikwiteho muri byose. Nyemerera uyu mugoroba dusome igitabo cya kabiri cy'abami ibice bitatu, igitabo cya kabiri cy'abami ibice bitatu, umurongo wa 17 n'uwa 18. Havuze ngo kuko ari kuhoraho agize ngo nta muyaga muja kubona cyanke ngo mubone imvura ngo ariko iki kiyaya kizokuzura amazi munywe mwebwe ubwanyu mushore n'ibyo mushoreye n'inyumbu zanyu kandi ibyo sikigoye kuhoraho mbere azogabura n'abanyamawabo mu maboko yanyu. Imana ishimwe. Reka nkwifurize kugendererwa n'Imana uyu mugoroba. Reka nkwifurize kuganirizwa n'ijuru uyu mugoroba. Ijambo ry'Imana nguko mvise dusomye rivuze ngo kuko atamuyaga muza kubona nta guhinda, bivuze ngo nta kimenyetso cy'igitangaza kubona, ariko Imana iraza gukora. Hari igihe umuntu aremeshwa n'imvura kuko abona uguhinda kw'imvura cyangwa kwiyegeranya kw'ibicu cyangwa imbeho, kuko ari cyo kimenyetso cy'imvura kugiye kugwa. Ariko umugisha ugiye kubona cyangwa ubutabazi ugiye kubona ni ibintu bizokugwa ko surprise, reka tuvuge ngo ni surprise. Abana b'abantu bategura surprise abana babo, bagategura surprise umuryango yabo, bagakora anniversaire bitandukanye, ama surprise y'ibintu bitandukanye. Reka mvuge ngo uyu mugoroba surprise ni ikintu bukwi na bukwi kikuguye ko utari witeze, utaruzi. Iki gihe Abisirayeli bari babuze amazi kandi bari mu ntambara, babura ibyo kurya, babura imbere babura inyuma, nta butabazi babona, ariko iriya Mana iba mu ijuru irabatabara. Reka mvugane nawe ngo uyu mugoroba iriya Mana iba mu ijuru igutabara. Iriya Mana nawe kwiyereke, iriya Mana nawe ijwi ryayo ryari ryarahagaze. Uyu mugoroba nawe wumva ijwi ry'Imana. Wari ubuze ihumure, reka nkuzanire ihumure uyu mugoroba. Wari ukeneye ijwi ry'Imana, ay'abantu yaguciye intege, ay'ibintu yakweretse ko ntakizakunda, ariko reka nkubwire uyu mugoroba, haleluya, cyari igihe kibi. Abisirayeli bari bagiye mu ntambara kandi nta kintu cyo kubatabara bari bafise, ariko Imana ivugana iravuga ngo nta gicu, nta gutigita, nta kimenyetso cy'igitangaza muzabona, ariko uva nkubwire uzobona igitangaza. Kandi ku 18 yavuze ngo ibyo ntabwo ari kigoye kuhoraho. Ibintu ubona umenga biragoye, bigoye kuri wewe, ariko ku Mana ntabwo bigoye. Umaze igihe wifuza kurira indege ngo uje hanze nk'abandi, umaze igihe usengera umutahe ngo Imana iwuguhe. Ku mugabo wawe, kuri famiye yawe, kuba muvukana muva indimwe, ubona nta kuntu byagenda, ariko ndakubwire ngo uyu mugoroba cyari kiganira inkomezi z'amasengesho. Narinzanye ihumure rivuga ngo ibyo ntabwo ari kigoye kuhoraho. Haleluya. Wizere ijambo ry'ubuhanuzi uyu mugoroba.
ndavugana nawe ngusengera ndemesha umutima wawe nk'uko nabihawe n'ijambo ry'Imana mvuga ngo ibyo ntabwo ari ikigoye. Reka turangize dusenga. Ariko bari bihebuye, ntibagira inzira, ntibagira iyo baza n'iyo bava, ariko ijambo rirambwira ngo ibyo ntabwo ari ikigoye. Nanjye muhemu Imana arambwiye ngo kubwira Sara amaze imyaka 24 ngo ntabwo ari ikigoye, kandi abo bari baravukanye, abo bari bangana batakibyara, bari bageze mu gihe cyo kutakibyara nk'uko abahinga babivuga. Ariko Sara yahawe mesaje. Bibiliya ivuga ngo abamarayika bamanuka bavuye mu ijuru. Reka marayika avuye mu ijuru akumanukire nawe aremeshe umutima wawe. Ibyo ntabwo ari ikigoye kubura. Mbere azogabura n'abanyamowabu, bivuze ngo azokora ibyo wasengeye n'ibyo utasengeye. Mana itugirire neza. Mana iguhaye intsinzi mu maboko yawe. Mana iguhaye kunesha mu biganza byawe. Mana igiye kukwiyereka, uragiye kwibona uko utari uyizi, iragiye kuvugana nawe uko utari bwavugane nawe, iragiye kukwiyereka uko utari bwakwiyereka. Nimba wanyumvise tera haleluya. Ushaka uri muri Afurika cyangwa muri Burayi ukaba wihebuye, ariko uyu mugoroba nkuzagiye iganuke rivuga ngo ibyo ntabwo ari ikigoye. Kuba utarabyara ntabwo ari ikigoye, kuba imihango yarahagaze ntabwo ari ikigoye ngo Imana ikora icyo gitangaza cyo gutabara. Uyu mugoroba ndaguhamagarira ku munsi w'ejo, dufite amasengesho adasanzwe, dufite amasengesho Imana yavuganye natwe. Imana yaravuganye natwe ko igiye kwimura abantu bamaze igihe bari ku irembo. Imana iraza kwimura mu gitangaza. Haleluya. Shobora kubona ko ari ikigoye ko kwimukaho maze igihe. Ribositeke ababyeyi bawe nabo byo boshobora. Haleluya. Diplome ufise ntabwo yokuvana ku irembo. Mana itugirire neza. Amashuri wize ntabwo yokuvana ku irembo. Abantu bakuzi ntabwo bakuvana ku irembo. Ariko ndatangaje umugoroba w'igitangaza, ndatangaje umugoroba w'ubuntu ngo Imana ikuvane ku irembo. Umaze igihe uri kubise n'abadogiteri barananiwe, ariko ndatangaje wari kunyumva, ushobora kuba ari wowe cyangwa umurwayi wawe. Ndatangaje ko uyu mugoroba ari wo mugoroba wo kuvaho gise umaze higi. Mana ibagirire neza, Mana idutabare. Reka Imana ikongere kwizigirwa, reka Imana ikongere ibyizigiro, reka Imana igutabare yumva gusenga kwawe. Abakwibagiwe bari muri kino gihugu bakwibuke, abakwibagiwe bari hanze bakwibuke igihugu. Reka Imana igucira inzira aho utayiziga. Nasomye ijambo ry'Imana muri yo bice 14 ku murongo w'indwi, haracyariho ibyizigiro. Naho igiti cyaciwe ko kizongera kunagira imvura iguye. Reka imvura y'umugisha igwe ku buzima bwawe. Reka bagutaye bongere bakwibuke. Reka Imana igukorera igitangaza. Reka imbaraga z'Imana zikumanukire. Mana itugirire neza. Ndagutangariza uyu mugoroba w'umugisha, ndagutangariza uyu mugoroba w'ubutabazi, ndagutangariza uyu mugoroba wo kuvugana n'Imana, ndagutangariza uyu mugoroba wo kumva ijambo ry'ubutabazi. Imana ikumve kandi ikugirire neza. Imana ibahezagire kandi Imana ibahe umugisha. Abadukurikiye mwese, reka ndagusengere Imana ikwimire mu mwanya wari urimo. Ushobora kuba wari urwaye umugongo uhafate, ushobora kuba wari urwaye umutwe uhafate, ushobora kuba wari urwaye amaso uhafate. Imbaraga z'Imana, imbaraga za gitare, Mana zikugirire neza. Urakoze. Mana igufashe, Mana ikube hafi, Mana igutabare, Mana ikwiyereke,
Mana ikwiteho mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka dukomeze n'indirimbo n'amajambo y'Imana. Sinzakubaho kuko mfite umugambi, isezerano ry'iwe ntirihera. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera, birakomera. Sinzakubaho kuko mfite umugambi, isezerano ryawe